Lakki sanii miti bar namni ani wanni bar gaafii na dhibde jara keenya gaafa joolleedha. Namni maatiin isaanii quraanan qaraasis ni jira. Ani bar wanna tana ajaa'iba na ta'u jira bar. Wallahi namni Jiru wallahi. jiru. لا namni qareen Keessaafu guutu karaa lafa keenyaa sangaa ganama subii osoo faxaran nyaanni quraana dirqiin nu qaraa'isan sii galee. Ustaaza. Yoo mana barumsa sin argine, yoo mana barumsa sin argine wallahi quraana si ergan. لا لا Ustaaza. Madarasaan dhiyoo matana namni jajjabaatti ka masii malee. laal namni ka nasraa kuni huruufa lajaayyaa arabiitis hin beeku quraanaas hin beeku hanni gurraan dhagee sanii fi achirra laalamuun qabu dhiisa wallahi laazim najaabina أنا ما أركنا أقول لك أستاذني ما شاء الله أنا أنجي أتي لين Boor توينا kadawaaf فانا wallahi تكتب naanaatiin naanaatiin karaatee bara karaate wallahi. Itoophiyaan asuma karaatee Anama waan isin ajaa'ibu amaarri kan keenya islaamatti namanne wallahi naatee naan sirri qara. Annama nan beeku. ni jira warri masjiida deddeebi'atu anuun hin beeka dilaa jira Kristaan alamtu sirritti qara. Quraana sirritti qara. Beekaa reejeeni. Ijoollee saayibaa wajji guddadde. Mee ibsaa takkamiitu godhadhaaf wanni tanaan. لا تلعب بالقرآن الكريم يا أخي جلال ما قربان تكو نورشان عربي بريس أبو عربي نمني دبسوا كم جواتك تكوتي رابو أفان رمو Ni جدي jirtaa biree nuun fiita. Mee arabii kana nuyi. قرآن أنا تبتنا لا يا أبو لين كي يجوا جرا خنو فسره Leencoo دبسوا Ibrahim. Arabii kana nuyi dhageeffadhu. أيه من ربك الله ورسوله هذا انتو عليه الصلاة والسلام أي هوني إنجت ونم جاهم ما ترون جرتوا جمدا كبري خيسة جافين ترون والمدينة كالإسلامي. Inna lillahi wa madiinaki. Eegaa والمدينة كالإسلامي jettee. جيبس Irraan deebi'aa eege ustaaza mit godhadhaa. من ربك الله ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام والكتابك القرآن والمدينك الإسلام والمدينة مكة لا 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 كلام المدينة مكة ناس الرئيسات Ibsa shimbirroota kan ni beektaa gaara mul'ata shimbirroota ka ta'u gaa quraana qaraan nama jalaa qaraatu takka. Lakki wallahi ilmaan baadha garbii saafaa Wanni badu hin jiru. Bakka jaanii Ustaanni keenya waan hunda nuuf fixee jira. Soomanni badu hin jiru. Sooman sirna isaa jirraa nuti. Isin toojjine misoomana waan birreessaatis. maqaa si Yeah. bakka jaaniini bakka biraatti hin beeku malee. Bakkaan sana amma quraana sirruma qaraate haa. Wallahi karaate Tunfaas si barsiisaa shimbirroon faas si barsiisu namaatu. Akkas Amma ani wanni nu badharraa garuu aan deebi'uun okay takkarra lamarra beekaa akkana godhu jirtu na fakkaateera. Lambeetu arrabarraa beektaa lisaa laal gisee namni arrabarraa beekuu qabda nama kana. Huruufa lijaayyaa bakka irraa baatu. Duuba maaliif ikkateef xiqqeessanii namni? Kan filannaa ta'a malee nama arabii dubbisuu danda'u lisaana arraba isarraa dubbachuu ni beekti. namicha tokko ni beektanii ibsa kophaa Ameerikaa kana keessa mana keessa taa'ee mana keessa taa'ee gaafa laayivii baratee maal jedhee ta'a namichi. Ani waaqayyoodhaa hojii afaan mormootti dandeenye. Ameerika moo Faransaay tana jira sun? Laayivii irra waliin dhufne. Yoo waaqayyoo taatee Faransaay? jettee moluu ta'e as deeffadhu Faransaay jeessi dabala. Namni waggaa mana keessa kophaa taa'ee waan akkanaatti dhufa wallahi. Okay waayii itti dhufa waayii itti sheetanaa. Waayyii miti bar maali beektanii ammas rakkoon jirtu laale yeroo waan tokko goote yoo wanni sun viiyuu sii baate irra deebitee waan san godhuudhaaf yaalii goota naa mana. Wallahi. Kanan kutee koo qaalichu sun. Sandaran tokko kana jaa Hamza Ibrahim gaafiin qabrii keessaa hin jirtu meenuuf gaafadha ibsaa sin jaa. Gaafii akka isin reefu jettee manni wayii rabbak. Rabbi yallaa qabbar deebisaa qabrii keessaati bare. Jawaab su'aal jawaabii qabrii keessaati bakka gaafa ijoollee baran. ما هو الذي الرجل اللي بعث فيكم؟ أكيد جاء صاحب فيلم هذا كل عليه خوف الأندوية. Injirtu wanni kun Hamza. نجرت بوا يصير تاجر. Bakka sanatti CV Hamza Hijaabir waliif galtan na fakkaata. نجرت. Ati gisee waa'uma Hamza Hijaabir bara dabre keessa haase waan kana amma bara dabre haase Hamza Hijaabir na jaaladha. Waan namni kan itti urgoomsi. Xiqqasho beekumsuma isaa kanarra akkati deemtati gisee asitti akka. لا برا الناس وين مجاز قافة تبر سنوات نجرت نجيني. Waliin argara waan kana isaaf itti deete kan jirtu yoo. وأنا خيسان بدي. Hamza Hijaabir dhaggeeffate na fakkaata. وقرآن خمسة شجابري هو.
Balak masawa. voice sheekhanatti dirinaaqa. Ay, sheekharraa kan dhoomu akkana juufetanii akka juufetanii sheetichi. Amma isin barataan barsiisaan uma caalaa bar yoon sheekha caales maal waa qaba maa hin haftan. No, an waan kana bara dabre haasiyate amma barana ajandaa godhuu deemta. Abzaa Jaabir bara Waan dabre. dubbanne nunoo mucaas gaafate nasraa eegale isinumaaf deemi. Wa ajaa'ibe. Uumaatu bochaan jiru bara hawaasa isaatiif deebisaa jira malee. Eeha. Gaafii namni si gaafate. Haya hadis ragaa fidi bakka tamirraa. Bakka tamirraa. Bakka suuratul yaasin keessa. Meena qaree nuu hime. Qaree nuu hime. Qabriin hin jirtu bakka qabrii keessatti gaafiin jamtu sun takka hin jirtu kajo. Nu hin jirtu hangarrumaa waan makanaa takkaa quraana keessatti hin garree isaan sii fide. Eessaa dhuftere gaafiin tun? Bara Guyyaa kaafamisaa namni qabriin akka hin jirre quraanni bakka hedduun ni dubbata kaawaa. Bakka inuma qabrii keessa akka namni nazabamuu hin turin. yaa dubbii tana sheekkatumaatu uummata keenyaan azabu jira sirri. Malee quraanni silaa akkas hin jiru qaaluu yaa waylanaa man ba'atanaa min marqadina هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جزء مجرمون نجان وري خافر حديث تكوكستي نبي محمد عليه الصلاة والسلام جزء كس جان أكس ما من أستاذ قالوا نجي يا ولنا يا شيناتو من بعثنا من مرقدنا هذا ليش ماتوا بكنوا رفعوا ترتنا نخاس جزء إنسان جاني هذا جاني ملاكوني جوجانكن ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جوجا إرجم ربنا إرجم توت الدنيا رتي سنت إرجع سنت رقوم سودي دنساني خنو هايا سليفو هريرة قلا فسيروا إلى جهنم أونو كذا عذاب كتر إنجيل شرفوا ترن الريبة بريدة نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث تكون من دقيقا بكتسم بيهو قبري تكتاي تتلو في مارجن وانا كسي تكتكار جسد سند دوري شيكو تو والله شيكو إيه هاك إن سفا في الدين نملك فوتو سفا تكها سنمو بانتاميت no قبري تكتلو في دعاء تقول إيه دي مي مش تكان دقيقا بكتك Leencoo Ibrahim amma isin lachuu ustaas Hamzaallee najjedha. Qabrii keessatti jawweesitti erganii janii muuviin namatti soban kunoo maaliif akkami? خمبر خل مريض مجان جيسان انجرهم نير رسول أركي جان عذاب خيسان نمو قوتو جرو أمتك إنسا أكل في الدقيقة كتا هورورت أكل الفوتو سمالي كي فوتو يسخم ماليناني ورنا ما أمتو جانيني سنبيرو الكوتا يماس قويا معراج ديمو برسامي ديمو جرانسا رسول الله صلى الله عليه وسلم خنو جناني نقا ألا في ديرتك ولتي داني جي من دابو mana daabboon ni beeytaami mana daabboo keessatti utubatti hidhanii adaaba mana daabboo akkanaasan xiqqaasan achi keessatti arraba kana dheeressanii keessaa dheeressanii utubaa mana daabboo azaabaa saniin maran jeboo itti hidhan jee arraba namaa kana akkasi jarri kun lamaan maala jennaan jarri kun kazinaa dalagee ammaas sanbiroo lookoto ammaas jee gurbaan tokko jee madooshaa kanaan jee gurbaan gurraachi guddichi tokko mataa kanaan shakkadhee itti facaase jee birratti. As deebi'aniituma ammaasitti gurraacha nama dha'u godhanii miti. Eegi Hamza as deebi'aniiti gurraachi jannatan seenuu siin jaan. Maal dubbiin tun I'm confused. Gurraachi jee madooshaa guddaa kanaan gisee sammuu keessatti itti facaasu jee. Dafeetuma ammaas walitti deebi jaani jee kanuma dha'u kanaa jee bar. ولد دجا يارته هنو جيرو مخان أما سيتة بول قدر دفع جاسة يوم مال أما ولد بانجو جويا كامت أبو خنو مال ناني مال جسوا زادهم زادهم زا خكاسي سمو دفع جاسة سم مال بلشة جرو يا عادي سكاميرا جرانو أبو نمه مالي سر شيخ مرة رجعني مال تيمير عادي سكاميرا رجعت تقدرتي خطبي أما خوا أما ليه سيتي شيخ مرة عندك شيخ ما تقولش no شيخ رأى جالس تأمر في فيسك الله خنرة أوكي تكاكا سيرات خاكا سيرات أوكي يعني أوكي Hamza gaaffiin qaba lammaa gurraachi maaliif jannatan seen? Doo khajii basaayiti takayra siraate hamma kayra siraate irra jarri asirra salaatu akka iyyaa kun sujuuda qabu kun akka baatirii makiinattiif asumaan naayif
لا لا لو فيت ما كلمتك كده لا اكو من قاصد تيجي لو كنت ما خصم ده كوني اوبس ناف بتاعي تدي بتاعتي سي حديث عدد يا فتو الوداع بليز فتو الوداع أكلم يا خازين فتل وداع برا تسمع مدن دي سانة سكسمان قدر جلا عذاب القبر موجودة بالدليل من القرآن جلا ولا السنة والإجماع عذاب القبر جرات شوجا قربان كوني سلا لا أنا ربا بري شابر أبو هاي دليل أجرا جابر القرآن في السنة را ها أكاسموا إرا وليجلته ولا ما يجي تبون تو خواني كلا ما هاي أنت لبعد جاي من ولا ليه وين أجل أخذته Suyyuuda qofti siifini fujaanii bar bakka salaattuun bakka uduu kankee guutuun harka kankee miila kankee fuula kankeetu ifaa jaam akkasit jaan. أذني نبتة استغفر الله استغفر الله وعلى الدافد وعلى الدافد ده ده بعد جاب بسم الله هو يا حمزه قاعد بس قاعد قاعد بيا ilmi namaa ni balleessa murteen ni kannamti guyyaa qiyaamaa sanatti warri azabamu ni azabama warri immoo rabbiin jannata hireef jannata seenaa qalanii argataa jira kanatti ni amanta akkam meerra deebi ilmi namaa murteen isaa guyyaa qiyaamaa kannamtee fi warri diliin isaa mazzanamtee kitaaba isaa mirgaan fudhatee kaan bitaan fudhate kaan bitaan fudhate karaa azabaa deemeti kaan mirgaan fudhate karaa jannataa deemaa jira بعد يوم الحساب بس أنا تني أمانة أني نمانة أوكي عذاب ديمخوني أما واي عذاب كسر سجافة زبر عذاب ديمخوني ilmi namaa kun akkuma ammaa kanatti gista koo gubate deebisee gubatamoo akkuma amma dubbiireef madooshaan akkatti gadhee walitti deebi'atu santu jiramoo dhaggeeffatu egaa kanatti amantee jecha kanattis bakka itti godhuu danda'u qabda. Akkami gista akka gubatamoo gubatee abattaamoo ammas gubataa ammas gubatamoo waan kana akkamitti beektaati. Laa adeero azaaba keessa takka seenaan hin baatu. Hangaan dubbisa garuu quraanni dila. Jannata keessaas takka seenaan hin baatu. Hundinuu haalidiina fi abadaadhaan akkamitti baata duuba? Waan takka ammas asirratti hadis tokkodha. Namni laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah je azaaba abadin ta'uu takkaas ni jirti takkas nan daagi. Jalqabuma azaaban seenne kaa. Kanummaan jecha kana jee. Ummanni karaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabatee azaaba keessa hin turuu dilii isaa gubatee ba'aa jaan. Hamza gaafiin qaba mee gibsa akkasii. Okay jaaboo hadis laala hangi salaatu kun hin gubatu harri kun cilaata heddumeeti kun waan gala qofaatu kan mul'ata sirri yaaboo kana jaane garuu dhugaamti. من أنكر عذاب نمني قرتي عذاب القبر خنا خجب سيسي جلال أكل إنسان لين قرتي مي ناقصة إنسان ناقصة أكل إنسان ناقصة جلال ما يبربان ويو جلابوي جلا تاي إيغو أنا أستاذ تاي أنا نيمبو أنا بو تاي غارة ملا تاي هنا أبو سندي بقى في تكانين كبارين دفع Okay, ani amma Hamza gaafiin an qabu atiisi namni forever azaba seenaa forever jannata seenaa jette kakannameef. Amma akkaan itti beeku Ustaaz Hamza. Waasii argee jira Arseen. Namni gubateellee booda gara jannataa geeffamuun ni jirtiidha wanni. Gubatee azaba keessaa bahee jannata ni seenaa hin argine takka Ustaazni. Yaa waan kana akkam jette Ustaaz Hamza kana gaafiin qabu. Wallahi namni hoggaa hanga dilii isaa gubate numa baha. Mizaanni guyyaa qiyaamaa hoggaa kaayamu beektaa. Ka khayrii qabuu fi ati jannata seenuu man dandeessu sii dilii takka qabu beeke. Rabbiin takka dandeettii isaatiin dhiifama sii godha takka dilii san sirraa dhiqaa jechuun kanuma kalaas. Jannatas mizaanni dhaabbatu. Cilaatawanii keessaa bahuun ni jirti Ustaaz. La jahannam bar wanni dura durso wanni laaluu qabnu durree qiyaamaa maaliif dhaabbata namni. ربي ملجأ ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هنا تكتك بالريفة أحمد بن وارث.
mizaana guyyaa qiyaamaadhaa wanni keenyuufi akka namni tokko hin zallamamneefi. Okay. Mizaana Okay, ustaza. Gaara- Nam takallee dudduuba. Ustaz Hamza, asuma irratti gaaffiin kiyya. warra sharriin isaaniitii fi kheyriin isaanii wal qixxaatte gaara tokkootu jira. Gaara sanirra tatta'an warra kanaas achi ilaalanii kaanis rabbiin akkuma gartee iskiriin agarsiise hoggaa karaa warra jaannataa achi ilaalan ni kajeelan jee ija rahmataatiin ilaalanii hoggaa gamana ilaalanis gartee ija gartee rifaatuutiin ilaalanii eegas Allahan subhaanahu wa ta'ala rahmata isaatiin dhiifama godhee fi jara sanillee kara jannataa ofasii galu. Osoo seeniin ilma isunummaan osoo azaaban seeniin. Maal jedhu? Osoo azaaban seeniin ilma gaarummaan amma godhamte tunu taa jarri. Jara tokko jiran jee jara tokko kan araaf kana gubbaa taa'u jira quraanumaa jaabar. Okay. Amma warri akkasiitis innaawaa jechuu fadheeti yoo kheyrii fi sharriin ta'e wal qixxaatte akkasitti bakka san teesse jechuu fadheeti ni jira. Rabbiin Okay. yaa rabbiin Alaa kulli haala osoo hin gubatin osoo azaaba keessatti hin darbamin dura amma dubbummaan tunu hin darbamne jechuu jarri. warri araaf osoo hin darbamin warri kaan ammoo ni baha kaa jahannam keessaa warri bahus ni jira sii galee Ka seenee azaaba keessa seenee kaboos ni jira jechuu. ni jira. Wanni Yaa jannata akkas. keessa qofa seenanii bahuun hin jirre malee jahannam ni jira. Okay, ustaz asuma irratti intala baadiyyaan hin fitan. Ustaza. Asuma irratti eeginiin fitadha. Ustaza. Isa ka qofa haqa darge waan ta'eef. Ustaza. Har'a qabxii dhibbaan dhibba siifannee akka Hamzaa Ibrahim Mooti. Wayi bartanaanii guututti dandeenyi maan jeebal jalqabummaa wayi. Hamma san bira dabarre ustaz Hamza jannanni Jeebaran jeebaran. meegeegi ustaz eegitan. Maali ati na wajjin irraa qorataa jirtaa mi irraa fudhataa jirta? Egaa guututti hin jee baran quraan hin argines hin jeebaran. Waan ni guddatu hin Na jeebaran. wajjin irraa baratu jirtaa mi baradhu callisi. Hayyee amma gaaffii itti fuftii ibsaa nu dhiisi gaa ibsaati. Barra laala Hamzaa Ibrahim kana booda dubbii qaba. Na wajjin baratu jirtaa. Aboota an hukumii godhee. Hundinuu walirraa barachuu jirra. Eega. Laala eegale. Akkasuma laalakki waluma hubachiifna jara Yaa. hubachiisaa deemna rakkoo. Akka waan Ustaz Hamza gaaffiin an qabu gimjoo yaadaa bala khiyyaan mataa gafaa. si dubbisuu deemaaleen coodhiisi. Ustaz Hamza gaaffiin an qabu ta biraa jannanni kun kappaasitii namni haga seenuu jira. Waan kana ifan godhe. Wallaahi jannanni kun bal'ina isaatii fi guddina isaa rabbuma qofaaf beekaa. Jannata jechuun ammaas waan namni khayaala keessatti fiduu danda'u miti bal'aadha. Ilmi namaa kun hanga uumamee fi hanga arraatti warri gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa addunyaa irratti waa buusee waan san qeebale yahudaa keessaayis nasaaraa keessaayis majuusa keessaayis wanni jechuun fedhete dhiifama saaqota keessaayis hundi isaanii warri rabbi tokkichoomse guyyaa boruu jannatani seenan jechuudha. Warra faaliqa isaanii tokkichoomse. Warri ja'u hoo warri namni tokko ka jannata seene bootaan inni jannata keessa argatu hanga fakkeenyaaf moototiin addunyaa tanarratti fakkeenyaaf Itoophiyaa kaartaan isii hanga bal'oo hanga sangisa argata. Biyya biyya. Sanaasawa ammoo rabbii beeku. Ani hin beeku jannata dhaqeeti. Jannata warri sanis oduma gartee wayii dhaga'anii jedhan malee ammoo jannanni rabbii bal'inni isaa ardu haka ardi samaa. Ustaaza duuba amantuma tana keenyaa gosa 70 meeqa jirti san keessaa takka qofaa qajanii nama akkanatti mataa gadhaa'uun kun akkami. Toni maqaadha baafatanii gara mul'ata laal. Wanni takkittiin nuti Tanaan yaan tana jalaan jira. wanni takkittiin nuti qabannu Yaa. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Muslima taha maqaa tokkoon fi yaamuun nun barbaachisu. Thank you. Gaaffiin xiyyanaa deebite. Maqaan nun barbaachisu nuti maqaa rabbiin nuu baase maal jedhe huwa sammaakumul muslimiina min qablu wa fi haada. Akkasi. Durillee muslimaan isiniin jee arrallee muslimaa almuslimu aqul muslim malee as-sunniyyu aqu sunniyyi ash-shiiciyyu aqu shiiciyyi wanni jedhamen jirtu nuti muslimtoota.
إن الدين السلام عند الله عليكم الإسلام. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة أنا الله أقول له وبركاته. كده كمان سيارة أدبته. لي فما طلع يدو بدأ همزة أنوار شيخ جابر يتوزع نقا قلتني. الكلمة. أيه. أيوة همزة قول لي إبراهيم ويلكم فين محمد كافي قول قبا لي إن أبي شاء الله بلال. تعالى. همزة مرة همزة دبر أرقويا همزة شيخ جابر وجه لي أم همزة إبراهيمي بقى جرات ننتي كيسنو ما شاء الله عليكم. همزة إبراهيم مالف مي عذابني قبري إنجرو جته. رقمان ده بقرآن قبة. مي سورة غافر أحمد آية فيديو آية بندو تي فرتمي والباسي جافانا أحمد فسري. أحمد نو ما فالباسي يتيا. فيديو بندو أحمد أكاسيف بريدو ده بويتي. ايه فيديو بقى أيه نو أيه. برسي سامي والباسي كاسيف والجنا خاي. إيش. أيوة. لا الباس إنما زبا قبل جدا جوهان. لا فرق قبل. امو ترى ترى عنده برضه همزه راكونت يا ونانا سيواني جوف زيدو أيه أيه أيه. يا Okay. Okay, bro, welcome. أنا القرآن مرة السلام من عليكم. الدين سنجا. وعليكم السلام. هي سورة غافر آية أفرتمي جهفة النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة خجيو سنة كمت منها فسري أنيو فيسن. إيه أنيو عذاب آتا قبريتيف برا قدو قريخا. أنيو فكجا من في هوني نجرامين. قبر آية الرانجل كم جرابر إيه آتا لا إدري أول دبي في دي أسرنا وخاي. النار عنك القرآن في رانكبو آية سورة غافر لما جاء آية من نجري أنيو بان أفرتمي لما جاء من جهفة نجري القرآن. آية ورد القرآن في رانكبدل سورة غافر آية أفرتمي جهفة باسا في النار تفكر يعرضون سقفها عليها غدوا برا قد وعشية مامي. خوني جتشونغا قبري خيسة جتشون متيبر. ده قبري خيسة كان يقول نجرا. أنا جلا لو في تنجر برمزة خيني آية مرة إنه في الجرا قرآن لا أني ولي خد ما آية إنك كان جتي لا إنك كان جتي النار يعرضون إيش عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد أدخلوا آل العذاب. فرعون أشد واو العذاب أما لال إبدي هل كان يقول إبدا إسانيرة في النيتي قويا قيامام قويا قيامام بودتي عذاب قد إسان نينايت على فرعون تريخون على فرعون أكسمامي إيش ألف وين يجوا ديبنو ويوم تقوم الساعة قافق قياما قويا دابت قيامان الجامي تابت يجوره إيش النار يعرضون عليها يجون إذا من قري إسانيني في دمتي يجوره إبدي قافمي توكو قويا الدنيا توكو قويا بعد يوم بعد الساعة قاف الدنيا أما الدنيا تنرى عذاب سنن يمين إنسانه الدنيا مرة كده على بري متفراتي أي النار جيبر النار جي إيجا هاي أسيتو نار يجون عذابنا مال جيتشو عذابنا قبان جرو النار يجون عذابا متي إبدا بر يجو النار يجون عذابا يجون متي إبدا هاي كتاتا إبدي يجو بر دو وان الدنيا رئيس بلاتي جرا عذاب ربي يتوان قدوم سينكا كتاتا ما بر أكوان همزة بلات النار جيتشو مال جيتشو إبدا يجو ibiddarrani fidamanii ganamaa fi galgala gaafa qiyaamaan dhaabbattullee jira. Qiyaamaa هاي duratti azaabni ibiddi eessa jira mee naa himi? قبري خيسا كنا ما قلقلا جرا أنا ديبس قبري خيسا Ibiddi qiyaamaa dura qoy kaa gabar gaafeessi gaafadhe. Ibiddi qiyaamaa dura jiru gaafa mimee خلو barzaqa akka ulamaa'iin itti walii galtetti guutu أكا ulamaa'iin علماء tafsiiraa hundi akka itti walii galtetti bakka sana aaya tana naas أي hima. جلا تو جتشو علماء جلا لي علماء كر وليجا تفيدة علماء بيرن دقين وصوني في Wai القرآن ده بيجرو دول القرآن خيسا دمني القرآن رو وليجلو قافة ديننا أنا ملء جتشو أنا ما أسخيسن في دين hayya وصون kam naa جتشو أنا fassartaa أسخيسن naa في النين fassari quraan makana naa fassariya. ايسا قوبة ترى فرعون بس يمي أزامني توقع الدنيا تنقول باني جرا مو هنجرنا أتكلم يتوتي Azaaban jenne beekadhu si wanni ati beekuu qabdu dhiifamallee naa godhi annaaru jee ibidda jee. Ibsaan akka jee firoomni isa gubataa bakka isa keessa taa'u jira isa gubachuu jira. Ibsaa hojii keenyaa dhati. جاتشي خيا أما بار همزة ما هو قابل همزة إبراهيم قابل لا دقة فدو قبضة تنجرو فرعوني نواديرو نمني أزاب سينام جرو أجمع أركان أجمع يقول قوبة تاسا نيمتي إيه إيه نقوبة تاي بدان قوبة تا أماناتي دي بسه
hamza bar khana amanteti deebiftee ammasi guyyaa sanis nu gubataa amante Ni gubataatii namaniyan. Inni ni gubatan jettu bar. Way. يعرضون fidaman على jaatu الرفي bar. دمنجا الرفي دمو في قبمو ولد دابير Eega. أما فكينيا في أيوة يوني إبسا في يا لفاخي حمزة شيخ جابر حمزة شيخ جابر كويتي حمزة شيخ جابر أستاذ حمزة شيخ جابر كوي روتك Kun azaaba qabriin ibsuun sin jee bara azaaba qabrii wannummaan jaamaa takka illee nu hin jettu ragaa miti kun. Yoo akkana mee jette. ayaasan sirritti qareeti nu fassari mee ati nu fassari Ahmad أنفسروا eh النار إبدة جعلها عذابا جن بكد إبدة جي النار يعرضون Fassari calma عليها jee. إبدة Buna mabdala. يعرضون عليها الرف دمني إبدة غدوة وعشية نما في قلقلة الربيتش أما بيتشامتي ويوم تقوم الساعة قيا قيامان دابت اللجا إبدي قياما درجرو خون قرانا بك حديث اللي سيفي فدا بكدو والله سيفي فدا خون قرانا Ahmad Magala deema. Ahmad 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 bakka sanatti irra fidamanii moo irra fidamanii irra fidaman jechuun beekadhu ni gubatan jechuudha ni azabaman jechuudha ibsaa Haa keenya. firoomni. irra fidaman waan ganaa dhufu laa waan ganaa never dhufu Kooy ibsa. Ibsa koo naa qabaa bara. Biseen qabee bakka qabu nama miti dhiisu. dhaaboo gutakka ni irra fidaman jechuun ni gubaman jechuudha Ahmad Eh? irra fidaman jechuun ati immoo yooniif nama mobaayila kana footoon tiyya sibira dhuftee jirti na harkaana qabda Hamza keenya dhiifamallee naa godhi ni gubatan jechuudha ni azabaman jechuudha yu'raduuna Never. alayhaa. Dhiifama maan sii godha. Wayi waa. mee mufassiruma tokko kan azabaman jedhu fidi mufassira tokko Hadiisa Lama- kana lama- sii yoos hadiisa kana sii hiiku sii fidu. quraanuma Ah, kanarraa dura- osoo hin deemne Quraanarraa mufassira tokko mufassira. kan